الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار الذي أيقظ من خلقه من استفاه فزهدهم في هذه الدار وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار وملازمة الاتعاذ والادكار ووفقهم للدأب في طاعته التأهب لدار القرار والحذر مما يسخطه ويوجب دار البوار والمحافظة على ذلك مع تغاير الأحوال والأطوار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه غر الميامين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى في قرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمهها وخالق الناس بخلق حسن. Muna-muna hituk balsin kita niuin sa taud-taud pamudji sarta pagsarang sukul pamahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan mapatut pudjihun, Tuhan mapatut pangayuan tabang Allah subhanahu wa ta'ala tunggal isa-isa niya. Dahil nga sabab yan mga kamaasan katautay manghuransin kami in Allah subhanahu wa ta'ala nag-amay-amay katutan niyo in magmabuka sampurna kanya haparman nasabot sin kita hindoon o kamu mga bariman ay kamu mga bariman kabuga kamu fa Allah subhanahu wa ta'ala kabuga matan kabuga kanya iwan ayaw kamu magrida in abutan kamu sin ajal sin kamu buat malaingkan in kamu halaw mlikusan sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala agama amu in agama tataymaun hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala amo na impiag-aagamahan sin kita niyo agama Islam. Damikian sa salawatan sa salaman papanghuna to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasul Nabi pini sin mahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala dumasin risala magpasampay sin agama magpasawasin kahukum-hukuman sin Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam. Dahil nga sabab yan mga bariman mapatut katutan niyo in sumalawat
sarta sumalam papangho nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Murah-murahan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Hadlaw ini adlaw amuin papagbarakat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Adlaw hipagtitipon-tipon si mga sila beriman hasupaya magpatumtum piatumtumi hakabasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya mga beriman kumusog hamagibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Isa lagu-lagu ibadat mga kiaulungan sin Allah. Amuin mahinangta, luto, marapahadarat sin Allah. Biyana sin nasabot sin kita. Hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haythuma kunt. Ittaqillah haythuma kunt. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Wasihat katu simpanghuna tu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wasihat sa laggo-laggo. Wasihat parsugpatan sin kita patuhan na tu Rabbul Alamin. Wasihat parsugpatan sin kita papagkahitaman siya. Laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haythuma kunt. Ya kau beriman, kabuga kau pa Allah subhanahu wa ta'ala haythuma kunt. Haunu kau iabutan, haunu kau binaybayan subay impagmabuga yan diaramu halong simpangatayan sin ikaw. Amun yan in sampurna beriman in miyamagad kanya diajagahan siya simpagmabuga niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Haunu kita binaybayan. Sibo daing kiaunan ta daing di hahula sin kita. Labi luwa na haluhula sin dugaing. Subay impagmabuga ta pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tap yaun mimikit timutubo halawm simbigi jantung sin kita. Bihadin ba in luparagbos in pagmabuga patuhan na to Rabbul Alamin. Mamarahin na baha in umiyan kita mabuga ako patuhan. Mamarahin na baha in mamung kita ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mga kamasan katautay manguransin kami in pagmabuga sampurna matan pa Allah subhanahu wa ta'ala. In amuin hinangunsin kita in uno na diakan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Paragbuson sin kita in uno na amuin piardo kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amun yan in matan bariman, amun yan in matan nagmabuga fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta amuin tinggalan sin kita in uno na kabungsihan, kalisuan, karugalan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon na sa laggo kabungsihan sin Tuhan na to Rabbul Alamin in amuin hinangan siya limbang hapagkatuhan niya. Hinangan siya sa kuto, hinangan siya limbang hapagkatuhan niya. Amun yan, isa laggo, pianglangan kato tanyo. Iwan amun yan, isa laggo, karugalan, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuna impagsakuto, amuna impagsyirik, fa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan, wiasihatan kita niyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hasupaya, in kita, di mabugto, hasupaya in kita di makalayo harahmat haulong sin mahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Wasihat panagnan, wasihat sin nakaw na pareng kato tanyo.
Damikian wasihat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sarayaw-rayaw wasihat amuna impag mabwa fa Allahu subhanahu wa ta'ala. Hika isa. In hikaruan niya wasihat wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya kau beriman, tumtuma in kita magpakawaak na sadya dusa. Halom sin kauhaan tag upat ka jam. Halom sin hangka adlaw, magpakawaak na sadya in manusya dusa. Dahil nga sabab yan, panghindo ka to sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya kau beriman, apabila inikaw makahinang kangian. Ya kau beriman, us kau hinang karayawan. Sawabin karayawan yan, laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, mamapasi sin hinang mukangian. Intuhan na to nagparman, innal hasanat yudhibna sayyiat. Bunal tuod, in karayawan yan, hinang mukarayawan, mamapasi siya sin hinang mukangian. Kitaan niyo, in ulong kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Habang manin kita makasud palom sin ulong niya. Habang manin kita madawhatta in rida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Papag-us-uson kita huminang karayawan. Law sin Allah subhanahu wa ta'ala. Man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha. Wa man jaa bis sayyati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Ulong kato, sintuhan na to Rabbul Alamin, pamanga bariman, hasupaya madawhatin rahmatin ulongin sulga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kitaan niyo, man jaa bil hasanah, walau ashru amthaliha. Isiyo, in makahinang karayawan hambuok, walahu ashru amthaliha. Lipatun, gandahan sintuhan na to Rabbul Alamin hangpo. Wa man jaa bis sayyi'ah fala yujza illa mithlaha. Nahisiyo, isabin den katutan niyo, in makahinang dosa hambok, wala yujza illa mithlaha. Tungbasanda siya sintuhan, biara sintungbas hambok. Kitaan niyo, hangpo iban sinambuk, asal dumaugin hangpo, bang mag-itong. Nabang kau nakahinang kangian, himinang kau karayawan hambuk, tanto mapapas na sadya, inhinang mo kangian. Ulong, rahmat ka to tanyo, sintuhan na to Rabbul Alamin, bang man mura-murahan, amuin, mahinang na to, in sarayaw-rayaw na, amuin hinang karayawan, ampaway roon sarayaw-rayaw karayawan, in mahinang sinambok ipon sintuhan Rabbul Alamin, amo na in hilindog niya, impyardo kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. In hitunay niya, in kawajiban niya patuhan Rabbul Alamin. Wayron na sa lagu-lagu kawajiban katutan niyo, mga kamasan, katawtay manghuran sin kami, amo na in pagsambahayang 5 waktu. Amo na, impyardo kato sintuhan Rabbul Alamin, in sambahayang 5 waktu. In tandaan niya, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, nang daki katutan niyo, nang daki pa mga kamasan, apabila in anak, kausukan, kababaihan, mabot na, in pangumulan nila 7 tahun, daakan niyo sila magsambahayang. Hinduin niyo sila magsambahayang, papahinduan kato sin syara. Papahinduan ka to sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, mga kaanakan sin kita, haumul 7 tahun. Nabang di pa, bang mabutin nila hang 10 tahun, di naman sila huminang, sin sambahayang, dia kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in hipapaluwak sila kato tanim. Mahita luwakan, mahita binasahon, in bata-bata. Sabab, mga kamasan, tumtumunsin kita, in kaanakan sin kita, in pangartaan sin kita,
kuntara na to sila hadlaw akhirah. Kuntara na to sila hadlaw akhirah. Ahadarat sintuhan na to Rabbul Alamin. Bangta sila di mapinturo hapag ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Anak mo kajungjungan mo, pia iskol mo, pia asawa mo, pia bana mo, giyas Tuhan mo. Sakali hadlaw akhirah manuntut kay mo bang mo di mapinturo hapag agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Umbol sa to, kontara na to, in kaanakan sin kita, bang tadi sila mapinturo agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hawak tumani mga kamaasan hadlaw akhirah, mga bariman, pasurun na sila pasulga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kaanakan, amo in kapasaran na hindi hadunya, way na pinturo, hapag haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala, humapa. Sarta ini pamong sin mga sila. Rabbana, inna sadatana, wa kubara'ana, fadalluna sabila. O Tuhan namo, bunal to din kamasan sin kami. En kamagulangan sin kami, fadalluna sabila. Liyaong nila kami, way nila kami pinturo, pamagibadat kay mo ya Allah. Kitaan niyo. Kaanakan mo, mahinang mo kuntara hadlaw akhirah. Ono pa ini pangayo nila, patuhan Rabbul Alamin. Rabbana atihim difaini minal adab wal anhum la'nan kabira. Subhanallah. Anak sin kita mangindua pa Tuhan Rabbul Alamin. O Tuhan namo, atihim di'faini minal adab. Dubliha kanila yung kasiksaan. Dubliha kanila yung kaminsanan. Wal anhum la'nan kabira. Sarta, siksa sila sin siksa maulul. Subhanallah. Hisyo inamong mga kaanakan. Amin wala na pinturo sin kamasan. Pagibadat wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkanin Rasul sallallahu alaihi wasallam, habata-bata pa, ipapaluwak ka to taniyo, hasupaya sadya, mapinturo, imbata-bata yan, magibadat wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ampay pagluwak mo, mahinang mo saksi, hadlaw akhirah. Laong singkaywanan kaulamaan, bang mo kapagawaan dugo, inanak mo, hasababan sim pagpinturo mo, tumtuma, indugo, imasag, indugo, gimwa, hanak mo, sabab sim pagpinturo mo, mahinang sababan, hikasaksi, hadlaw akhirah, way ikaw nagpasad, ha mga kaanakan mo, nagpinturo kanila. Amon niya mga kamasan katawte mga uransin kami. Hinang ibadat sa rayaw-rayaw, hinang karayawan sa rayaw-rayaw, amo na yung pagsambahayang. Amo na yung pagsambahayang. Sabab, bangkimangin sambahayang. Minsan pa kita tahon-tahon. Minsan pa naubusin pangaltaan mo, piyagjakat, piyagsarak ka. At kalain sambahayang kimangi. Tanto-tanto to, inibadat yan, pasaw kata na hadarat sintuhan na to Rabbul Alamin. Pasaw kata inibadat, bang kimangiin sambahayang, bang taway kialindog, hawak to niya, bang taway naparhyala, impyardo kato sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Amon niya mga katawtay mga uransing kami, wasihat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, parsugpatan na to, iban sin Allahu subhanahu wa ta'ala, amuin bang man madawhat na to, in rahmat, inulong, iban sin sulga sin Allahu subhanahu wa ta'ala, wa aqulu qawli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum, wa lisairil muslimina min kulli dhanbin, fastaghfiru, innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا نعبد إلا إياه ولا نستعين بسواه نسأله أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
وحسن أولئك رفيقا وأن يجنبنا صراط الذين غضب عليهم من اليهود وأضلهم من النصارى. Mga kamaasan kataw tayo manghuransin kami, in panagnan iwan sin hikarwa inya tu parsugpatan sin ipon patag-ipon in hikatu wasihat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa atbi sayyat alhasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ya kau beriman, tamungi in ginhawabaran mo sin pangaddatan sa rayaw-rayaw pamanusia. Pagpiil palangay ikaw marayaw, papagkahimo manusya. Bukon sadya, in kita magmarayaw, papagkahita atawakan magmarayaw, paahlita, pakabagayan sing kita, palaulasya sing kita, pakaanakan sing kita, sabat malengkan, in sabdasin Rasul sallallahu alaihi wasallam, pakataan manusia ipakita sin kita in piil palangay amo in hindo kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ampa bang kita magbista bang hisyo in sa rayaw-rayaw manusia diha dunya wayron na sa rayaw-rayaw manusia den diha dunya amurain Rasul sallallahu alaihi wasallam piudji biantogin Allah sin Allah subhanahu wa ta'ala impanghuna to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bukon sabab in siya makusog magsambahayang bukon in sabab in siya nabi atawakan rasul biantog impanghuna to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hasababan simpangaddatan niya wa innaka la'ala khuluqin azim. Iban ikaw na yan ya Muhammad in nagdarasin sa rayaw-rayaw pangaddatan bang taasubon uno baha bihadin baha impangaddatan simpanghuna to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hawak to nasubo in kaasawahan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam uno bihadin impangaddatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam laong sin kaasawahan sin Rasul khuluquhu al-Quran khuluquhu al-Quran impangaddatan illa kutabiat simpanghuna to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam amuna in Quran ay bimana uno indiakan sin Allah subhanahu wa ta'ala hitunay simpanghuna to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam uno impiang langan impianib kanya yaniban liyayuan simpanghuna to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam murah-murahan bangman papagbarakaton kato sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan bangman mahinang pamintangan mahinang pangadyan sing kita in hutbah hadlaw ini mahinang tiranan hikakusog sim pagibadat ibang pagmabuka na to fa Allah subhanahu wa ta'ala mahuli sumalawat kita nyo papanghuna to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أقيموا صفوفكم واعتدلوا يرحمكم الله
Allahu Akbar. Subhanakallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده حمدا كثيرا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والطين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam, antas salam. La ilaha illallah. Allahumma la mani lima a'taitana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.